mila chen now jo mo kene me don gang manga to mo ki pe ni ko wa mo pe gang wa kala mo pe gang loka dia ka dano Jimmy ma lutera mi office enemy pego nyaro tian gi mabe la ne na cha chiero wa bota Tony General an ka chier ko la na Gilbert wa wajo ni wachi wa loka diangwa ka pe wa buro ko kai o printing gin mo me na WhatsApp ma ba na bi sharing kedu we o kwan ke dano nge news o nyuto wani ni in fact ka Tony General wa honorable Odonga to mir ke me duoni TikTok page pien ku be government me billion a para chere ken bi a jole la wa ke Iteso kano ke me duoni no go ke me like ka go me 50 billion no wa cholo chene ni Ramadan awai honorable minister you pinge na por kuyo ni no in duoni winye so lok pa die ka dano foot be no chero ngo o chero game kenyu Jimmy mu kene we ga duak tal bori pe mi ara kwan kor ke kor ma pa de yape no ti secondary school achiel ma monyo gaba ya okele pora wopoya we have to give credit where is due baringe wacha okatiki government projects Jimmy mo chalo gom sidgi o cha obinu Manchester le mo go berutie ki contractors Jimmy mo kene bene la wo aberu i bolo i chama la pen ngara chero wadu donga boda tiyo dano ku bedi dano matian go to pon riato konwa ni training ma ya tim pe boda wenge ko do you be luonge man do poi wiya waluo boda wenge pade aluo RPC regional traffic officers aluo ki chete mamega mego diam ki fonyo boda keep me ngweji gudi keep me lupo check me gudi keep me traffic boda beno ke log ni wel permit tek kenen ko beri ni permit mi mutaka wele ro ma ki permit mi pili en nywa permit mi mutaka is 470 permit boda ngo is 470 chaka ni ko no en pili malu tieno boda mo training gene pade en warga ma DPC RPC stamping en don ka ke jogo ke road block don ni nyurni wan don ngo ki men wa training ngo ko beri la wo ngale ya were mon matika joko maka don ta joko wa boda the deployment was for maka giti a joko wa piri mere mi gino mo ya kare mon ba party police mere en ni tor to era kadano en ni gina pero ti me kana de office ano bi ko fode choka pa ku beti ni don ker ga bulu ba pe kai wani ki cher pa jule ke ren ali badia bergo mere med ali bario i ngi wiye pe ka wa no police chene chana dongi gama tie la choka gang don pe haya LC1 ku beri ni dan no ruoro chumi beri LC1 mugo don ti wa ibu wa yubu training pa LC1 weng mi pade wa ponyo ke check ba pound lawyer we ponyo ke check me ngom ku beri court mo ko ma LCs don te ngolo ne ikin ping court ma don PTU pi don te line mi check don mo ne ke wajo ni won kom yin mere pe ber won kom aloke pe ngati wati one lawyers ke why ni conflict of interest kai don ni lok mo manu enel ne charu wata te mere ni we lo wata te won kom ga ne ka are pa chui kom wata nga be chui kom and is impunity. We're training LC1 could be we're training more my LCs no konagitie office pere pa de ma RDC mi a chiel ma ke woni Charles Ramushana katika tueno bandera ipade bandera nyim district kere wa ngata tika ward watu igangalia la museo chaya kai ward kenyu mo nkele ki goy duru do apara reo ni pian kitika tueno bandera wachung pitwer ka dano maki mari police peki cholu bi police bon ku berige we kom police mari kapi mi ali mi areo pe karo en yen ana tipa de kan ko ngi wacha police mo ga wachede wachero maro so ker ka dano do pe dano buone o mierde gwake ki kan mango kanja pe otiye so wanu bere ka preaching for human wrong pite ne ro mo do ma bere side bitor to ka dano dui human right wara yo ponya eno ku beri dong kai go chima ta radio ma chimi pe yo mi ngaro man mi ke cheto paneo dano luo ni ginu tv eno no pika pe mi ra dano ko ke o moderator kene kai vurke ji otiba to are vurki to ero ni lo me yen eno ngo to ero ni ngo ke gamo ti ada jimi banget do jimi manget kami teach what you dongo matin udonga ta
Tamani miere I dok I parliament kone bere MP mwa piare. Ngo. Mwa piare da po mwa bit apa dwa ko kuit. Mwa mo kan no pa de la yareo. Mi anu chero ko ro ngo matimo ata na gora ni. Gin badong tin we ana noni peroti gang. Ene do wi. Teacher MPs ti ade. Moko chik. Poko chente budgeting. Kilu poko chene ma ke poko ma bine district. Teacher MP ade no dum. Chika wa moro pay mak la tena tiri pay mak la tena tiri pay year down radio pay year down radio pay year down social media pay year down social media kai do mo ta do tung la jam me no chik ba wa no mo la wo ma ja bere wa tin dok mi ara wa ko ne na ti parliament no PDM pa biye no way mo chik mo kana pia joli no bere VDM pen parishes wa no wa real wen I oy ma district kan parishes oy ma ke ma sindi parishes chok mi a bero piara bero I pa de kan no parishes like Pierre Bear we bor. Terni wabi no chene manok. No wabi mo ko check ni ka gini bire ya choli ki luong ni VDM Village Development Mod. Pe Paris Development Mod. Pierre kan Paris Development Mod. No ter la chana be mete chana la lonye be mete lonye ne kera ke waje parliament. So ka gina be na ka mendo kero chalo PDM. Ko foyo. I no you position man ni me cha wa PDM right. Ne ye ngo. Mi ri fo. No yin mier ki cher ki yup kumi nyoko ngi chwele oria. Endo kan mano anene no mier ki mok chier, ene ya chuli kan no mier bet VDM, chene no mier bet bup. Pien go bet PRDP 1 dong pe, PRDP 2 dong pe, PRDP dong pe, no saf dong 1 dong pe, no saf dong 2 dong pe. Eno chan put ngo ke peko tika meta mera kan. Put mier gamente. Peko jal. So tik pa MPs me chier ene moko chier. Tik pa MP me areo, ene ye poko chente nyoma ke luone budgeting. Mandok dugi wa ipuon pede ki kwanyo chente chiki miyo I butaka ka MP chikelo ganko chene ni wanoe kwene iwilo chabun muchoro tiye iwilo airtime muchoro tiye kai chwale chilling million ariyo ke ngato mo message nyote nale pa muchoro wakero muchoro matia li mango mayin pe winyu nege mo mot charo tuwa chui picharo yang majo kana kade dero graduated tax. Now, muchor ni kaki choko wenka o parliament beru 44 trillion shillings. Mere ene lonye pa Uganda muchor mo choko mwanga. Kai chere Kenya gi choko 112 trillion shillings. Terne Kenya lonye lo Uganda. Kai chere Tanzania gi choko like 240 trillion shillings. Pian gen gi chere waite ngom kagam lonye mingo mi granite. Kai chere America kununo muchor get like 10,000 trillion shillings. So chene mo choko ki Uganda. Ene dong miero chwala dwa mano piluo ka chere ka yangone. Pian Bagisu meromeg, Basoga meromeg, Bateso meromeg, Mari meromeg, Nyankole meromeg, mere chwal dano ma wine tuolo kanerne ki yaw mango marwate. Ami la bol. Chende pagamento mi Uganda pero am chopo pero weng. Pian we a poor country. Tije mo ngai ngo. Gamenta ngaya. Eni mi onye lam ka eni. En onye lam me ka pach mi cherwa kit gumi. Ka nene po awajo ki joni. Ko win man. 55% of Gurimake on ye lam atunganga president you were 55%. Any statistics? And 45% Uganda mokani don't pogo. Konen gola we pay with that. So what you gini ka pay on your lam and begwa pe wa pe pogo tiane maro moko be mero wiya goma. Pia mero ki pok mango marwate. Karama chere pagamento rema mela bol maki chako project message. Me yo kilo diro Aliba para chel dwege gamena wa chene pero ko ndongo yero district mo wa chakere district mo berna wa chelo that list was pade na Mario Pagadaga ke yero district za para de ke ni ko bet sample pian ki ngeo ni ka pe keru gino donga ni wikele lo ako baro wen mo ko be ka chake mo ko ke ka da ho ma pa mer lo wa de mo dana mo ra pian ki wa in fact my silence is louder than when I speak. Ka lia dok dan wa ni dok pa tuar ke wa logi so no yang wa bino en me ki nene prison enini mutaka no pe ki kwanyo ma but ki tien ya ke chwalo ki ngo ikot enini force labor pien ga we ki tui mo ga bero mer ki tui mo ga bero eno piti ka ti remand ga wor ki kenyu wa ka chai dok ngao be cholo ene chek piye akaje jo mi prison na wa Furwate yele between Pade and Patan, and went under one prison gate. Miara Loro betia Magikero Dano.
no ngo ene ke wai ngo legislation and oversight chi ku beti ni jemi mogo pitika tema mabe mi acher chiente matika bienu i local government ma ake parliament wele te fix pitika do one way no wa 35 billion mo amo karne ke 33 district mo kana jara no ya mo acha ko mako cha ngai wa gite no up to 40 billion manyure no pero tie kit manongo tikere eno chiente ti mario pa MP ene me lupo ko chiente mai twaro ki parliament gang wekta du gang ai guru pa de guru gago agago chiente mo atwaro maki twaro ki parliament pitika tiu tiche marwate ki chiek ipade pien MP pero mo chi mo wang lutela me local government pade ti free kero pa MP me chi mo wang lutela me the local government ipade kan perotie ia gago aneno o mera leo gu yele gene wera nying dano o yele we tele we loka kweri diango ngoki eni ni koni kerelo pa de kan peroti dit mi achel chene mi diang ma miere ke chul dano kita kiti twale lise kere i office patone general lise Dodoth eno no miara MP o bino chim wang LC5 nike yup kan enwe o yang uno town wada wana kana wada wana largo wan puta wa mare ento no wane ni jimi mo tika teme maraj malupe kingo ki chente make chwale parliament dindo nena wa pengo yang no atiku beri radio rapa kan pian wa utika tij maraj chiku beri ni madong gara peretiena jimi dong tika word kene amiyo la bolle gudi Padero area district maguri raje ye loyo kun mo ati parliament wa miyo grader wheel loader kila topping in every district ni we kar ka guru bale pien ko chwe en pera wa mu seven raj mada ko rom chwe ma raj ma tulu wa kalba ko mi wang chare yo wa kelo road equipment no ngo I district we kar ki wote yupo gudi ko ka guru bale ki yupo ana be chairperson road committee kanyo bale ki chair ki yupo ku beri ni gudi wajen porama chero gonyo teke don gudi kane akwana la ke kapia de gudi tima right kun road equipment kai yo gangwa don eno pola chene eno dano ago pola chen charwa ke lak char lera yo raja ta pe kata ana raba so no de penye ni lo tera mi office ene mambi argo chemwang local government ni pingo gi pe ka timone pingo aya gudi ma ke budgeting ye char pa de kai Acholi bu la tanya en gudi me Acholi bu la tanya ma cherwa yo yugoni o poy wo lo tera me pa de this local government o kar chele million mi are ye eno kongde kongwa duo mo wa ki studio ki kan kongwa duo mutara mi cherri Acholi bu la tanya mi cherwa yo yugo jani ikulu eno ni yo pikate mala le gene la chabia chara en mi pa de town ene pa mer wa jeng mutaro cher poro ikulu kunu million mi are o ta no mi arno ke luon contractor ke makgi per million mi are o petiri pa jule wang duku ma ake oriate mi cherwa gene ne kaniani pa jule wan duku pa de district local government kero 298 million ko chero nan yo ni ikoka now balmatie an lok peroma kere mati ni rom tera ma pa kere ka le balmatie anani DPC diso RDC LC5 vice pa LC5 giti ko kwanyo chene ro ki project account gwa mi mo operator don peram yo puyo kita mira yo bet kere ni kere wa el twalmo kere wa el center twalmo so no yo ngo ti marai ku beri ni pade ti free position mati acting daro mati acting pian kai wa ke beri ready to tunu nyo ke ku ganga ngarmo no piti agonya miti kichuni wen pian ngene cha mo bel ngo malo daro mati acting pade CFO DHO acting DO acting production officer ti acting natural resources ti acting auditor ngata miero ngi ko lim ti acting ene ni MPs am egwa genano kwe dane wen ti acting aya kuberi ni jo magwa kiti kuberi ni gamente through public service ana lubu kwa nate wakane anda deciding mi kwe dilo ke waka ya
ka don ko piye ka tai line up anda gweyo ge wa ngundo ngeo ka Messi ubino luo ka ma Messi tika ngweji teng at biso flen ngarmo be chera bera nano diru ka lu gena ge dar chera ka nano Messi kera tika jogging ke mu chawri tiana do mami arno ke joka kera Yesu wa ji jakeo ni jakeo lo ke be yarja iti bala ka choka na an ko no tiana bina gangi piano dong dan de ka nyero ngat mati we yare tika bala ka chokeo so kubedini position mati acting o mera moderator ti too many kubedini public service o me billion a de kenuju ni mi arke team recruitment pa de we ki pong position pa acting we kara dano ho bera gonya ki cholo tiano pa de ti ki cholo tiano gage ti ki cholo tiano ti eno pego madong tie kubedi gidek gucho e warga gidek advertising CFO ki DO gimeto mene ke bedo acting piano romete kwanya ki chegero ki kwere so Joan wengi di acting ki tu bora jo mati permanent ene engineer lo bang ki CDO festo kidi giti permanent engineer lo bang tika tij mabe eno pego mati ka operator make kermo 20 million mi fur yo kala che dok bura da me ro mi chero kitgum eno ne ene kin mano donga noni pade porotika dugula bika kawa weo gang to mono no do rome pour be parlement wa piare actually keri kana be MP wa mi a cher kana ni kirpa de ne no kire no pura dugi ba pia no je mate te me do pere aya ku be di chene ma ke mi ariat mi monitoring e center for when ke mi million angwan every quarter e center 3 million ario e center 2 low distance ali mi a beach mi cher ngo e ali mi a bor man ku be re ni en we ko don pege mi ngo DHO bed permanent bed acting en chene ne ke wayne go twal dong bot gi mi mo ne ke dio genen ne pa jule el center fo ke dio ne go twal go chim de twal chene ne o mer chero go mobilization gin dong wana twal chene ne ke time na go twalo ali mi abero inge chene ga de twal mo ba man ke penyo reason ne we and reason and geno karne corruption to twale ting chano para wa ila tanya and the nana chana ke reason do to do kana do about in judge ni gini nyane lo na ngar matika teach ma be I pa jule el sada fo ba dongi do wa ya choli bu ni demotion pian pe bunyi lo ka politician so bal matie pa de ko berni ngata romu choko jo ma dogi kilani peke daro no luo miro duan la ko duan en kere wa duan en ke kana ngeno be gonya dano kera pa de ngo tika wot kere en mo ko taro mera koka pengi ya chole kan tuo karo chene make mi irrigation project ario la tana ki pa jule honorable kwa chala wil kai me Kenya for trying radio batiki honorable